Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimana berada, semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan channel Hongkong Sunda. Mari kita mau lihat pameran di Victoria Park ya, di Kos BB ini di lapangan bola. Ayo kita lihat ada apa ya yang cocok kita beli pameran untuk itu. Setiap tahun kan ada pameran di sini. Nah, ini kita mau nyebrang di jembatan di sebelah bawah jalan itu, bawah jembatan yang dititip tutup putih itu. Pak RT pada liburan di situ, teman-teman kita, teman-teman di situ. Nah, sekarang macet banget jalannya. Lagi lampu merah juga. Nah, banyak banget sekarang nih yang mau pada pergi ke pameran. Mari kita ikutin. Kita masuk ke pameran. Kita akan masuk ke sana ya. Pameran Christmas di sini kita. Kita masuk. Oke. Kita mulai masuk.咩都有喎，海產啊嗰啲。粟米，你知啊？蛋呢條啊仔，下面要買最大。Ikan asin. Sudah di itu dalam flash. Ditoplesin ikan asin. Nah, ini ya 200.
256 satu biji. Wah, 255. Ini perut ikan. Ini perut ikan. Pada senang anak-anak kecil. Ini pada rame-rame di sini. Ôi, ngay mày làm về sau cô. Rame banget. Senang di Hongkong mah udah ini ya, udah bebas lah, nggak begitu menyulitkan sekarang. Tapi tetap aja masa nggak boleh lepas.仲有尊師重道啊等等，所以係對佢哋成個身心嘅成長好有幫助。咁我自己咧都係有幸啦可以同佢哋即係有時咧喺啲比賽咧都成日見到佢哋，真係覺得佢哋好叻啊！雖然咧我都係10幾歲就已經學空手道，但係我當年真係冇佢哋咁叻。咁而家咧我有時咧同佢哋一齊練習咧，見到佢哋真係覺得哇勁啊！年青嘅一代。雖然頭先我講過啦，我都有呢個空手道嘅教練資格嘅，不過咧我個仔咧都係跟阿朱師傅學嘅因為朱師傅係專業嘅空手道。
Ini jamur laut, apa? Timun laut ya. Hello，買唔買啊？好平喎，你可以任稱嘅喎，中意食嘅買幾多條都得嘅喎，照稱嘅喎。我哋嘅鮮食包咧係可以俾貓貓同狗狗食嘅喎。係啊，兩樣都可以食嘅。Antri gratisan. 我睇下你又抽中啲咩禮物先，睇嚟你轉得好大力，好有氣勢咁樣喎。係啦，睇下你可以抽中啲咩禮物先。好快啊，仲未停喎，仲轉得好快咁樣喎。Main undian. 係咪2000？唔緊要，仲有嚟多個圈，哦50 man. 多謝晒。Ya, kita udah putar-putar capek nih, jalan-jalan di dalam, lihat-lihat pameran. Ini udah sore juga ya, udah hampir 2 jam lebih di dalam keliling. Itu aja ternyata ya pulang. Yuk kita pulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.